дар Россия будааст, занша телефон кардааст ки мақсад хатало чӣ бараҳна кунад, нишон теда ман инҷа мақсад ки ба завқ тамошо кунам, шаҳвати худро қонеъ кунам. Баъд зана хичало чӣ бараҳна кардааст, ана мардак ита дидим, ана и позара дидӣ, ана фалона кнопкаи пуска меҷақа, ӯ телефон ки паҳн мешава, дар ютуб дар ҳамаи хоки бало мерава. Мардак дига аз ору номусу ҳамора сар дод, охи марги ҳамун мардак, иҷа айбай биён мардак зори нами зани ҳалолии хитай, пишти телефон аз ӯ тарафу аст, аз и тараф ту. охи тамоми и сабту навора ҳама ё мемонанд ко. эпидемияи паста барои бо қувват кардани мардонагӣ бадан шахсоне ки бефарзанданд баланд бардоштани фоизи сперма, манъи хунук гирифтагии по ва раг мекашидагии по ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан. Колеквин яке аз мағзҳои беҳтарин барои дармони дардҳои по, дастмиён, буғум, ракашӣ, хунук гирифтагӣ ва ревматизм. Равғани хелба барои мушкилии простата, ҳамчунин барои хунук гирифтагии гурда, пешобдон, сангу намаку гурдаву пешобдонро ҳам тоза мекунад. Ассалому алайкум, домурои ширин сухан. Савол: ман дар шаҳри Москва бо чанд бародарон кор ва истиқомат мекунем. Як рӯз як чанд бародаро мегӯянд ки бо зани ҳалолии худат бо тариқи телефон шаҳвати худатро шиканӣ. ҷоиз аст? Яъне ки умедворам фаҳмед чӣ гуна бо тариқи телефон шаҳвати худро мешикананд, яъне паст мекунанд. Боз якташ мегӯяд ки чем бегонаро зани худата кунӣ ҷоиз аст, яъне ин ҳамхобагӣ бо зани ҳалолии худат мешавад. Мегӯянд шумо чӣ тавсия медиҳед? ҳамин мутаассифона и ҳамин ҷавонои ҳозира ҳамун филмои хориҷиро ҳамун зиндагиву рафтори кирдори ҳамонро дида яккаме тағйир хӯрдагиянд. ё дига ӯ ҷавонои замонои мо нестанд, дигаргун шидиянд. ита фикру андеша намекунанд ки бале бигзори нами зани ҳалолии хитай, пишти телефон аз ӯ тарафу аст, аз и тараф ту. охи тамоми и сабту навора ҳама ё мемонанд ко, ё дар архив ҳастанд. марги ҳамин ҷавонмарде ки ҳамин орзу дошта бошаву бихоҳад ки зани бараҳна улуча як каси дигар бибинад. баъд и телефон охи мутаассифона аҳамият наметем. одамое ҳастанд ки олинам ақлшона мегиранд, инами ҳолатое мешавад ки сарҳисоб намераванд, ягон кнопкаро мечиқанд ки дар ҳама ҷо паҳн мешавад. ҳамин наздики қатъиётун астай. як кас ҳамин хезанша талоқ кард. дар Россия будааст, занша телефон кардааст ки мақсад хатало чӣ бараҳна кунад, нишон теда ман инҷа мақсад ки ба завқ тамошо кунам, шаҳвати худро қонеъ кунам. баъд зана хичало чӣ бараҳна кардааст, ана мардак ита дидим, ана и позара дидӣ, ана фалона дидӣ. баъд ҳамун кнопкаи пуска меҷақа, ӯ телефон ки паҳн мешава, дар ютуб дар ҳамаи хоки бало мерава. мардак дига аз ору номусу ҳамора сар дод, охи марги ҳамун мардак, иҷа айбай биён мардакай. хақиқати занат бисёр ки завқат карда ёд карди телефон ку майлиш нами суханои ширин, ҳамин мардак ҷоно ёдат кардам, ҳамин қатирам иншоалло одам қонеъ мешава. шарт несте ки туро лучи бараҳна бибинӣ, мақсад олоти ҳамдигартуна нишон битена. ва худо қасам ҳамин ба ахлоқу одоби мусулмонӣ ҳеҷ мувофиқат намекунад. охи мардами мо як менталитети хуб зебоу исломӣ доранд, мо шарму ҳаё дорем, ҳамин ба мо қадар мувофиқ нестад. аслан ҳамин худои таоло инсонро тарзи халқ кардааст ки вақте ҳамин шаҳват аз ҳад зиёд шид, ҳамин организм худаш ҳамонро виработка мекунад, мебарорад. ҳамин хобое ки эҳтиломӣ мешем, мо мегӯянд шайтон фребш кардааст дар хоб, аз ҳамин ҳисоб аст. вақте ҳамин оби манӣ зиёд шид, дига ӯ дар бадан наместад, дар хобот хоб мебиниву баъзан дар бедорӣ як одаме ҳаст шаҳвати зиёди бад шудааст, дар бедорӣ як камтари мақсад эҳтиломӣ мешавад, яъне ҳамун хориҷ мешавад. аслан мегӯм ки худои бузург ҳеҷ кораш беҳикмат нестай. не ки ҳамин ҳолатое шава ки баъзан мешавад мутаассифона, хосатан дар асри 21. ягон зани бадрафтор, бадкирдор, ина дур аз диёр астӣ, свидания назначатед мекунад. дига охир ҳамин шаҳват бисёр баландай, хавфи он аст ки хита контрол карда наметунӣ. агар ба хотири дар ан ҳамин фитнаву дар зино гирифтор нашудан, ҳаминҷа агар ба шарте ки истимно кунӣ, шариат намира рухсат додааст, фақат барои пешгирӣ аз зино.
استمنو یعنی که بدست حجت خطب روی آخه برای او کار شرط نیست که تو بگویی که زن اختلیش کو خونت پریگندم نخواه این قدر دیگه به غیرت و به همت شده باشه که او یک مسافر گفت که من او را برهنش نکنم حواسم نمیآید و چویو شوخی از برای خدا این خمدت ندیده حجت به این نیست. الان استمنو فقط در همین حالت درست میشه بود در حالتی که یک آدم فرزند نداره به خاطر فهمیدن که مثلا چی کمبودی است که فرزند نمیشه دختر که رفتی در همون جلال میفرماد که استمنو که همون سپرم را بسنجیم که وجروی زندهش آیا به قدری لازمی هستن یا نیستن. در دیگر حالت ها با همین استمنو را هم حرام درست نیست به خاطر لذت کیف صفا باشه درست نیست. حضرت گفت 7 طایفه هستند که خداوند متعال بر اونها نظری رحمت نمی اندازه. یکیش همین ناکحلیت است. همین شخصی که به دست خودش مراد خچه حاصل میکنه. فقط در حالت ضرورت برای پیشگیری از اینا همین کار امکان داره. نه که برادرای عزیز همین شما گمان نکنید که در این تلفن چیزی من میگم فقط در پیش خودم میمونه. همه مقصد همون حتی فرمایی که تلفن میبرن کو همونو با خودشو ارخیو دارن. گوگل همه کارا چیز گوگل میکنی او تمام این گوگل و واتساپ خلق بلو همه یو با خودشو انم تاری ارخیو دارن در همون ارخیو میمونن. خداوند حفظتون کنه و پروردگار جوانای ما را از فسق فساد و حرام زنا نگاه بداره. ماشاءالله. اگر مرد طرف زنش گفت جواب یا تو ده جواب یا جواب تا دادم آیا همجا میگه طلاق واقع میشه یا نه؟ جواب لفظ کنایه است. معنی های مختلف داره. هر عباره و هر کلمه ای که به واسطه به طلاق تعلق نداره او را لفظ کنایه میگن. کنایه طلاق. اگر همین گوینده را قصد مرادش طلاق زن باشه به یگان شک شبهه یک طلاق میشود. طلاق با این میشود. طلاق اصلا دو نمود است. طلاق رجعی و طلاق بوئین. طلاق رجعی طلاقی را میگن که با لفظهای صریح گفته میشود. مثلا مرد جانب زنش گفت که طلاقت کردم یا یک طلاقت کردم یا دو طلاقت کردم یا تو طلاقی یا تو طلاق شده ای حالت دا همون زن طلاق رجعی میشود. یعنی که مرد میتونه که حتی اگر زن راضی هم نباشه به سوی همون زن رجوع کنه. برای طلاق رجعی مقصد برای پیوند کردن بعد طلاق رجعی حجت با نکاح نو نیست. حجت به ایجاب و قبول نیست که زن بگه من تن نفس من بخشیدم شوهر بگه من قبول کردم در حضور شاهد. در طلاق رجعی اگر مرد همین دست زنش به شهوت بقبه البته نکاح میشه. یا که مثلا این زن کار کرده از خانه پدرش رفته است یا خسرش میترسه خسرش یا که راهش نمیته اگر هم دانی در خانهش برو بگه زن من رجوع کردم به تو بود نکاحش میدروید فقط کور نمیشه در همون 4 نیست 20 که میسته او در دلش هست خدای نکرده هم تاری طلاق رجعی هم شمارش 3 تا کشید خلاص کور نمیشه. اما برای زن برگردوندن حجت به نکاح نو نیست. اما اگر طلاق با این شود یعنی با لفظ های کنایه این هم میشه که سوال کرده سی برادر که جواب تا دادم سر دادم یا که مقصد که به نیت طلاق گفت 4 طرف قبله یا گفت رهات کردم به نیت طلاق در این صورت طلاق با این میشود تا زمانی که زن از سر نو راضی نشود تن نفسش نبخشه در حضور شاهد و شوهر قبول نکنه در ذمه شوهر با مهر نو واجب می شود. نکاح مقصد او دیگه اون زنای برای را بیگانه است. همین خاطر مردم همین را باید بدونن. ولی بعضی هم رسیه می روند بیاین یا نکاحی نو کنیم این نکاح کرتا نیست که علی ششکلی این نکاح یا هست یا نیست. تجدید نکاحش چیه؟ نکاح یا هست یا نیست. اگر نباشه ای سری نو نکاح کردن در کار نه که اگر باشه تری مسخره بازی نکنه آخه باملو را بیارم ای سری نو نکاحش کنه. باید چی را بفهمه هر نکاحی که هست اون مهر نو داره همون فقط یک بخشیده ما قبول کردن نیست مهر در کلای مرد فرض هر یک تاش مهر نو قطعی بشه. از جمله نمی طلاق با این کشید
حتما در زمین مرد مهری نه اون بغلطه اکه مهر در ما بسیار آمیخته است اگر همون مهری که عرفی است در تعارف مردم است بگیریم اون همون تقاضایی که میبرن کو مثلا همین است نه که اگر حد اقل شو بگیریم کمترین شو بگیریم حد اقل مهر 10 دیرم نه با پول امروزه اگر حساب کنیم حدود $100 میشه اما اگر همون جواب تو در جواب یا جواب تدادم بنیتی طلاق نگم امکان داره که دیگر معنی داشته باشه یعنی تو در جواب برای اتاق و چت خبر بگیم گر بیو در این صورت طلاق نمیشه ولی بعضی هم میگن که همتری گفتیم چه نیت داشتی یگان نیت نداشتم ای خونه آباد یگان نیت نداری چی رو میگوی تو در جواب تو چی معلمی او طلبت که میگوی تو در جواب تو کارگری او در زیر دستت کار میکنه که تو در جواب اصلا یگان کار به نیت قصد نمیشه نیت قصد که طلاق باشه طلاق میشه اما اگر نیت قصدش طلاق نباشه مقصد به همین نیتو که ای پیش مو سمره که گیزالام یکی میزنم یا که مثلا برای پدر مادر خبر بگی یا خیش بیمارتون برای خبر بگی این صورت اگر نیتش طلاقی نباشه طلاق نمیشه